Maloi la mali e aho e ki mo lele e Tonga kotoa, fia ke o taritari lele ki mo tonu ki ho mo ngahi o ngongo, mo le tio kai uma ai televisione Tonga ki he hoani, i he wakai ko ia ki ngahi ulu i o ngongo. Whakaha e he kapineti e nau ngahi tau mo a ngāwe kia o sia i loto i nau fuafua aho ngāwe e te au. Manatua e he kolisi se a tautai e whiawhini, ai mole ai taha e nau kau, pule ako mālolo mo no waifi i a māmane hoko i Texas, Amerika. Pea whakailonga i he tarawhikau lahi au si te lelia ka kato ai website i whaofisiale he poate ma o mawhai ki he whamaoni me whamawhai i ako whawhunua atonga pe TNQAP. O puto i pe ngahi tala noa kehe ana iange pe hei tawakai ke ngahi o ngongo mihe malai o sipoti kai o maafo ki to o ngā oi ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki Kua o Liliani, Polutele. Kua tuku mai e hou e ki minista o e kapineti ai nau ngahi tau mua, mo e whototo o ngāwe ki waha a taimi o e fuafua aho ngāwe e te au, o e nau whakako whatongia ai ane kamata eni i aho woua o Sānuali, o i gai ki kau ki heni e aho tokonaki, sā pate me ngahi aho mālolo whakapule anga. I he fuafua whakataha e palemia mo i hou e ki minista o e kapineti pehe ki he kau whai o ngongo i hoa tau e ahoni ne whakahai e he minista taki taha e ngahi tau mua kua tūtuoni pe whotuu ke nau ngāwe atu ke au sia i loto i he nau fuafua aho ngāwe e te au. Pea kua whakahai e he palemia ko e sia te wholauia ke tataki a ki ngahi ngāwe a puleanga i he lolotongani. Ko e whakataha ko ia ai palemia mo i kau whai o ngongo ne ai tonu ai a popua aho o ne o mai e whakaiki. I he mea ek palemia no pele whakawhanua, ko i whakatutu ngāwe ni o whakatau mua ke lawa o iai ha ngahi ngāwe e lawa he ngahi pot ngāwe whakapule anga koe ni, o whakakakato i loto i he fuafua aho ngāwe e te au ai pule anga, aia ko ngahi tau mua taim no nowe ni pe ko ngahi ngāwe o kutui ai palemia mo i kapineti e wawe pia honoa usia, o ke he peni me ngahi tau mua ngāwe taimi loloa pe o me ngahi ngāwe langa whakalakalaka o tau mua ke toi tu noa nge. Nei me ai e minista taktaha o kauheni me minista ki ngahi ngāwe whakadiplomatika e ne awhio, ka koe tamapiri niskalauni i tupoto a Ulukalala, o whakaha ai ngahi whakatutu ngāwe ki fuafua aho ngāwe e te au, o mahino pe ai iai e ngahi tau mua ngāwe ki he kehe ai ngahi pot ngāwe taktaha, ka ana e mahino ki a ngonga le teo me televisione Tonga, ai lahi e tokanga ki he tuunga o whakahoko whatongia ma ai kakai e whanua, i he whakaamu ki e whakalelei ai tuunga ngāwe ni ki whakawhainga maari e ange ma ai kakai e whanua. Nei me ai palemia whakamamawhai ko ngahi whakatutu ngāwe ni ko whainga pe ke teke ke whakalakalaka ange ai whakahoko whatongia ai ngahi pot ngāwe. Ka i he taim tatau pe koe tau mua koe rak aho te au ke o maha whakaukau who'ou ke tā naki mai tene hanga o whakawhaingofua e ngahi palani lolotonga i pure anga. Tatau ai pepe koe hae ai pure anga na ne hanga o tatak mai ngāwe koe mau tā mua ke whakamasila i ngāwe ai kau ngāwe whapure anga. O whatatak pe level o CVC. Koe mea koe iau ki whapaton ki ai plan ngāwe. Koe mea mau tā naki mai ke whamanatu ki kau ngāwe whapure anga e nau whatonge mai kakai whanua. Koe tau mua e ngau koe ni, ko hinga mo whatatahai mai, koe hai ngai ngāwe o toi nai ton ke whamwhakakato. Whamolele e aho te au ke whamaos. Koe ngahi langa koe na nai toi mai mi hea whaa mo vela, koe langa koe ki he tsunami, kei toi mai o sinipure anga whihau kei toi. Whai mo aige ose aho te au koe ni, au ke tau whakapo o who'ou, o kia ha mau whatongia mo mau tau mua ngāwe who'ou, o uhinga i ke langa ke tau hiki haki ha tunga ke. Kau te tau nofo peo tō sio ki mui, he toi mai me alahi e pau tāna ki o lahi. E hoko atai pe ai Moimoi e ngahi whakatutu ngāwe koe ni ko tuku mai me he kapineti, i he whakahae palemia e iai e whainga maari e mahina kotoa ke whakahoko o e whakataha e kapineti mo kau whai o ngongo. Ma ai o ngonga le teo me televisione Tonga ko au popoa aho. O kumanatua he kolisi sia atoutai i he whiawhini e whakai waha, mo e mo ui kua mole i he taha i kau mounga i tangata ne nau tataki mai e kolisi i he tau lahi ko whaiwhikau tu ke tā sāli si havea neongo ne mālolo i Texas, Amerika
o mea i o wauni a e tahine koe nina na spau. Koe hili eni e malolo a pekia i he ahoa wha o e wikeni mohono wai fisela havea i ha mama ne hoko ki o nga whale no whanga i Goniville, Amerika. Li te atau kapo mo i talanoa kuia. Ko si hoa ko tau kua, ko e tahai si no mahai. Pea te ke opa, ke eiti ko tua, a ke kotoa o lot. O lau mari, mo i. Ko e o wafa manatu e ni whamili, whakataha mo sias wasiliana tau ataina o Tonga, i e mahino na e hoko a Sales havea koe pule ako o e korisi he ngahi tau. Mahino pē na e toktuku mai pē me ngahi kautaha o ngongo whakaloto whanua i Texas, a hingoa o ongo pekiani. Ka na e ostuku hake pē a ngahi pōpoa ki whieka o ngā mamahe e whamili, mo ngahi maheni i he mitia whasosiale ki he ongo mātu ani. I whakamatala ko o hake e ngahi kautaha o ngongo ko e ni, na e iloa a whaiwhekau toke tā Sales havea koe whaiwhekau na e ofa i, pia ofa i he kakai i honau kolo o pehe pe ki hono waifi. Koe Palestenia o sias wasiliana Amerika, pe o mana tua ia e he kakai toko lahi i Amerika, koe uhiko e ni ngā ue mā te aki moli oa, ni whakahoko ma ai kakai o siasi. I he manat meli e hona o whewhine e tina havea na ane pehe. Koe tangata tui mālohi pia tuu mau pē i he ene tui, ene tangata eiki. Pea neongo ko ene tangata eiki ia, ka ko ene o ngoi i he nau whiohi mo kakai e sias i Amerika, koe tamai ia ma ai siasi. I he mahino, na ta tau pē ene tokanga mo e ofa i he ene whanau, mo ene ofa ke kakai mo whanau o siasi. Ia lipote e kautaha o ngongo CBS, o ku pehe na e whakamatala pē ai o whewhineni mo ene loi mata ia i e po uri kua tō i honau loto whale. Nāne mana tua ai whoki mo ene whine eiki, i he ofa na ane mau o mui mau pē i hono hoa o whaanga. Pehe e tina havea, neongo e hau mo ui honongo tonga ane, ka ok whakakea ke pē i he mamahi whakaiongo, koe uhi koe mole mo ui e nauongo mātua o whani. Nāne pehe ne makatu unga e hau mo ui a sione havea me he ene hūki tua i he matapāluwa, pia hoko pē wesia ki hono mafu tupu me he ahu na ane mānawa aki. Ko kisio ne havea lewa ne hoko e ngahi vela pe māngia ki hono ongo nima. Ko ongo pekia na ana tutupu hake pē i tongani pia toki hik whanua ki Amerika o tok tō tau i he mahinani. Lolo tonga e na whaifatongia ko Palestini o sias wasiliana a Amerika. Lolo tonga e ni, ko te eki hā mai haola mi he whakatotolo e kautama te awhi a Texas whekau aki me tupu anga o māma na e hoko. Ka o ku mahino me he whakamatala e whamiri na e i kaike nau ngau e aki e taimi ko ia ai awhi whakamāwhana i he whale. Ka ko mi sini whakamāwhana pe space heaters pe ni ngau e aki. Neo ngoia, ka ku kei hoko atu pē ai whakatotolo e ka uma whai ke tupu anga o māma. Ma ai o ngongo a le tio me televiso ne tonga, kori tea tau kapo. Ko e makamaile maho inga ki he poate ma mawhai ki he whakamo oni, mo e whakamawhai i ako whakafonua ato ngā pe CNQAP, e whaiwhaiangi pe kakato ai ngāwe ki hono fotu o e website whaofisiale e pule anga. Ne me ai i tala whikaulahi a Aosi Teleria ki Tongani, His Excellency Bragg Batley o whakailonga i ngāwe maho ingani i a pongponge ahoni. Ko e tala noa ko ia mo senorita tui vai. I he whamatala e pule lahi le ole o e poate ma mawhai ke whamooni i me whamawhai i ako whawhanua a Tonga, Pauline moa nāne pehe. Ko website ko e ni o wahe ke konga la lahi e whā. Ko whanau kakato website ko e ni e ngai whakamatala mono ngai whakahino hino taktaha ke ngawe aki e he kakai e whanua i ha whahinga mea kunau whiema o whikau aki mo e whamo o ni ako. Na te pehe e moa
Ko tau mua e fotua website ko ni ke whawhainga mālia I e kakai o whanua, ke nau lau e ngahi ngā aue mo whatongia to tonu ai poate ke te mahino ange. Lo tonga ni nei pehe se ai poate, ka koe pure lahia o I potunga iako iskelioko, e hoko e website ko ni, ko hawhaunga whaingofua ke kakai o whanua o tatau pe I tonga ni mo tua pure anga, ke nau mahino I mo Moimoi I pau ai whaunga o whakatoanga I, pe e whakamawhai I hanau tohi whamu o ni ako. Ko website ko ni ne whapaanga ia e he pure anga o Australia. Lo tonga ia ne mea talawhikaulahi Australia ki tonga ni His Excellency Bragg Batley, o ko kei tuku pākaka tope a Australia, ke tokonia mo whakaiwea sektoa ko I tonga ni. Mai o ngonga le te o me televiso ni tonga, ko Austanoli tātu I vai. Kua mawahe atu a Ali Campbell mo UB40 me I tonga ni whakatau moa ki he ene konseti hoko I fisi, hili a hono tā e tonga ni uluafi I hono fuafua kamata I ai ene polokala ma whagali ali a ahi mai Pasifiki mo mamani pe I loa koe Big Love Tour. Ka ki mua aia, na e mea ni awhi I hotele tanoa ai tahi ne princesi kalau nisi nei takala no pele maafu mo lady maafu ko e whakaha ai hounga ia a tungani I e whainga malie ko ne toia whea ai whanua a ki hono whaaki atu o mea ofa ki a Ali Campbell. Senori tatu I vangai pe mo e whakai ki. Na ikai ngata hono whaaki pe mea ofa kia Ali Campbell, ka nei kau kia I mo hono whaaki atu e mea ofa taktaha ma e toenga o I kauta mea I loa UP40, ko e whahounga mo e whamanate mo miri whahistoriani ma a tonga. I e whaik eka ngonga le te o tonga pea mo ofa likiliki me he komiti ne nau tataki mo whotutu o ai konseti, na ne whakaha e nau honga ia me he komiti. I lawa ka kato pe te whainga maalie e whengoi aki kotoa pe o I kunai ai konseti whawhiawhiani ma a tonga. I ka ingatai, ka ko I kuna me lawa mea ai whakotutu upolo kalama e kautaha HNC for free, ko e whainga maalie le leia ke te lahia ngai hanga hi kauhiwa me tua puri anga ke nau ahia a tongani. Lai pehe toko lahi ne toko lahi en ka nau tau tau te fito ki he kau mamata koe me he grandstand I he ongo tafa aki na nau lama pe o mamata tonu ati te ki he ngahi mea koe ni koko he punga steiki me he ongo screen koe ni. Ko kui pe koe tātuku aki pe ai konseti koe ni mo ngahi teu kotoa na e whahoko ke konseti koe ni koe mea nge tahi e princesi ane afi ki he tānoa koe ni whakato pe ki he tangata hiwa I loa koe ko Eli Campbell pea koe whuaki pe e tahi ne ene mea ofa kia Eli Campbell a koe whalani a ka pulu koe ni e mate maa tonga ta fia a pito a Eli Campbell ene mau e ai mea ofa koe ni me he tahi ne princesi a papehe foki ki he ongo ua na e whafofonga I mai agency for free me toi ai pe whamalo ki ana ua koe kume ke kama koe mea ofa koe ongo haa moa ni o kuna whakanele ai kautaha koe ni. Nā ne te pehe, koe hili ai tua ai kalapuni I Pasifiki mo tua pure anga, e o kohoko atoi pe e nau whenga ki hoko hoko, a hono whahoko ngahi konseti pehe ni I Pasifiki pehe foki ki tongani. Koe pangani tāna ki ngai tikite ne whakatau atu, mawe ake ke whakakato ngai whakamori kotoa I he konseti, I he mahino, e I kai whakapaanga I konseti, ka koe whengawe aki pe, we ngahi tokoni kehe pe. Mai ngonga le te o me televiso ni tonga, ko Austanoli tātu I vai. O nea ngongo whakalata whanua ia ke hoani koe ngahi o ngongo me malai o sipoti hoko mai mo piea o lie. Malama tau ki whilonga ki koe wakaini ki malai o sipoti. Ko kamata e toka te wai ko ristonga ki he whea spot a te rita wanoa wano. Hiri e tātuku mai ki he ahoni e whea spot I whawhare me I he api ko funga mana mo oi wai ko ristonga. I whamatala whia fwoi whetu tau ta hawalo ai korisi mo ngā leao ki a ngonga re teo mo television tonga. Amanaki ki whea he le volo whanau tangata lalahi pe sinia I he tauni. Nā ne pēo ku whia ke te whawhunga e koristonga he whiau hi koia o e tauni, pe koe kamata le leieni ki he no wau hani ihi ki he timi a tere ki he tauni. Whiau he te teo e tauni o whaipe katakla. O mafuwe whora.
E te tau e whiau hi a leau I he lova mi te whāngiau, walungiau, tahawhini mangiau bea mo e tolu awhe, bea koe tau whaosen ke whāni ariai I he le volo ko ia whānau tangata lalahi pe senior grade. Nai whāroto lahi e bea leau ke toe ngai whiau hi a te rita ngai korisi, mai amanaki ki a whiau le lei mo fie whoki. O atana papaki mo talamanu ke ngai korisi. Te teo ke whiau he tau wano. Ai be kataki la mo lotu be mo ngau Kai ke ku whakata I be hotane spoti whawhare ai koristonga hei rea hono whawa nea whio pou ki ai mātua tai whanau pe whoke ka wakatu toku me ka whaiako o e apiko a tere. Ko whaha he taha kau senta hatu toko a Olpereki, ka ko whoki mai ki he mala e supa ngani lau mape, ko e ne whoki mai ko e ni, ko e tau mua I be ki he timi a tonga, pe a he whoki ki hono hākia ki e timi ai moana pasika. Ko tau tolunga fulu maa uaini o ngani lau mape, pe ko taha whoki e kau mitwhila le lei au pito e māmaini o aka pulu, whoki nai whalau ki whalanse, pe ki sea pani, o toki whoki mai ko e ni ki he mala e supa, pe au whiawhia au pito ke toi whoki ki mala e o e tesi whawhampuri anga kai wainga mātongani. Nai whaha whoki e ngani lau mape, ko e ne area pautau e ua koini me moana pasika, ko a whainga maari e ki ai, ke toi ofi mengi tongani, o whiria ki he timi I kane tahi, pe a moto e whai ai ai bea, tare niti hako tupu o tongani pe he whoki ki ha moa, Moimoi ai pe I whako pure atana umanga. Nai pe whoki e tokoni au pito ki hono hākia ki e timi koia e moana pasika, o tonga e whiahi koia e malai supa, pe a mo kumi ai pe ki he whainga maari e ke fuafua I kunai he timini ai ipu koia oi malai supa. Nai whaha whoki ai e tunga maalunga kua au kia e whiahi ka koini, ko ne whoki me koe ki he moana pasika, whaampe te le leiange, mo toka teu koia ki whiahi po mamani o e tau fo ou. Ko tahanga I tāna noa meri he hiri hono kapuse whaiako Olpereki, Scott Robertson, me hono lakanga whaiako koe whanaa whotu e tawa puna pulu tonga I Olpereki, tupou vai he malumalu e whaiako tim whawhanua anu sila. Neo nai kamata whakatoupi koe e kamata vai he Olpereki, pero tonga whokia ke I vainga ango tesi Centurio, ai timi whawhanua, Brady Retani kai pe whoke Sam Whitelock, kana e molomola mu I vai lelei au pito e tangatani, tokoni ai e whaiako mo I kau tokoni me tim whawhanua. Hei whoki e ipo mamane wanoa watolu ne malama ke whakatoa ngai hopoha ke wahai I he tuunga hou e Olpereki. Pea neongo na e tairiri e kau pōpō anu sila hani ihi ke whetongi le leia ngō tangatani ka na e kei piki tahi pia reisa I he taleniti ko ia ai whanau tama ko risi Wesley. Au kai whoki tau kei whiunga wai e tuunga forward taka ka au kei toka iange e tangatani he tuunga hou a whamamani lahi na en pehe whoki malama pehe ne wainga ko he whalani whika ono ke puka I he taimi lo roa I he sipotini. I he taimi te tau pe whoki na hiri e kafo ko ia I he tau ko o si, pe a mo I kai ke mauwhinga maari lahi ka koini, teu au pito ki he ngai whao ko ia, tai whito ki whipaki pe a mo e Fiji and Drua, I he whiwhini ko e whkonga whoki e whao ki mo e kamata ko ia whiau I supa. I e o tauni, hiri a e kafo whihanga ngai pe mo e senta, ai timi ko ia ai Houston Rockets. Pea ko whalalai whea ko timi toko whitu whawhanua a whisi o sea kolinisau, ko mateu teu whakatua sino ne skuati ki whiau hi Singapore, hi rea nge nofotaha I timi, whahai taun Christmas mo I tau fōu, toka teu ai pe, ki hoko te whiau hi koini IHSBC 7s. E kamata e whiau hini whakasinga oi wike, pea ko tui e whaia ko mateu teu whiunga ene timi ki whiau hini, hiri whokie na huluni atu I whiau hi toko whitu koe a whisi koe Coral Coast 7s, ki mo e whalau koini ki Singapore. Nā ne whawhokea ko whiawhia pe I whainga maari e koe nei malama ke nofo taha e te mi pe a koe wike e ua ki mua e whalau koe ni o ku mahu inga au pito I hene siofi koe a ai timi koe a ki Singapore. Nā e whawhoki he tangata me tani koula a whisi me he Olimpiki, koe tūnga koe pe me polo kalama ko tuku atu ki hene skuati o ku mahino au pito te nau whawhipaki Singapore. Pe koe hae ola ka ko nau mateu teu lelei au pito ki he whia huini. E tawhamala timi ko ia awhisi e whaasinga au wike pe mo timi a Peritania, hoko mai kia ia se peni pe toki tātuku mo Afrika Tonga I he pulu ko ia I ai ki mo e whenga maari e ki he hoko atu ki he quarter final kai pe whuki hono area ai hau koe ni I Singapore. Ko e sipoti pe.
Ko e wakai lewa e ni ke to o ngā oi ea, i hona tuko mai me wa wakai matangi a tonga i whamoto. Whiwhia i pēne ki tātai le rei hou e ki pia mo tonga koto, pe me senta pa mara ea a tonga pia me i whamoto. Pe koe tau konga la lahi ni e tau whamara ea koia ki he whia whini pe mo i whaasinga koia o wike. Tau a manaki pe ki a alo tā maki uha ke ngā unu mai ke he otu tongani. Kamata mai pe me i toke lau pia me he ngoni ua, toko ngā unu i whai pe ke toinga koia ngai vai whanua o a koe mai ki Tongatapu mo e ua ki he wike kāu. Pau malawa ke ne whakatupu heni ha tā whea, tau te whito ke ngai e ria koia o maulalo e tau whanonga koia e whaasinga wike o a koia ki he wike kāu. Ki he pau tuko te pēne whare i pe mo tapou, ni e hiko ni unofo he ngai e ria koe ni e mō mea i pe, pe mo mateu teu pe te ria na hau kua ngai whatamaki, pe ne uesia e mo ngai koloa mahu inga e tau whanonga koe i he toinga o wike ni o au koia ki he wike kahau. Ka koe whaiki ki ni o tau whamara ea, ka mata pepe me ata satellite koia o e aho ni. I longa pehene alo tāmaki, toka hi e ria koe o ni ua. Kai ke ngatai, ao whia u toka koe ke toke lau koia o e otu tongani. Pe moi alo tāmaki pene ta. Pe i loa koe koe low pressure, au ne whakatupu koe ne ngahi. Ao whia, ko boi mo ngahi, mana ke ne uesia koe tau ngai vai whanua. Au toka he koe ke potai whatuki lau kua hake koia o otu tongani. Pe whafuafua, ngahi e ria koe ni uiai alo tāmaki koe ni. Ki ngā unu hifo whafuafua he whaasinga. Tau ngā unu koe ke sāpate o au koia ki he wike kāu ki he otu tongani. Pe mea i lewa mautuku atu heni whakatokanga uhalahi pe mo tāwhea. Ka mata pepe me i toke lau me ngoni ua ki he tau whanua koe i he pōni koia ki ahenghengi. Pe ke ngatai tuku atu heni pe mo i whakatokanga hako. Pe mo i whare i koe ke whanki whakaiki ki he eria potahi koe ni wawau pe mo i otu haapai. Makatuunga pia pe me he alo tāmaki koe ni. Ana tau si o ni ata satellite wi he toke lau ha hake koia o tu tonga ku nga unu mai ke area ko ni o vava o pe mo o thapai pe koia te ne mei ke whatupu pe te ne toi whamalo hia tu e havili o pe ke mai le tahe o ni ma ke hoa ke area ko ni o tu hapai pe mo vava ki apopong ka ke ngatai area ko ni toke lau o tu tonga ni au fia lololahi pe ke mana ke ne wesia e tau ngahi e ria vai whanua pe mo potahi e tau kamata he tau whanonga koe he whaasinga wike ni o a o koia ki he wike kahau he ne ngā unu mai koe ki Tongatapu pe mo e ua ki he whakatonga pe kai ke ngatai e ria goni mālohi pe mo he avili malo peke au ke mai le tahi e tolu noa ke tolu nima ki he hoa ka pau iai peha nihi wia nau palani pe mo whakatu ki he wike kahau mo mea i mai be iai ai alo tāmaki koe ni uhalahi mana pe ki ha havili mālohi malawi ke ne whatupu ha mau ki ngai eria potahi koia o tu tongani. Ke tau whanonga ia tau tau koia ki he wike kāu. Ka tau te whiru ka pau ke i Tongatapu mo eua. Ngari whainga maari e be moni te ka te tau tok lawe ki ai anai ange. Ka koe a ngai ne wakai pe mo whafuafua ki hanga tue ea ki he wiki, ki he whaasinga o wike o au ki he kamatanga. Ki he pure luru koia o wike kāu. Ka ki he pōni koi ki ahenghengi. Tau whanonga pepa mu ha alo maari ka ngā unu maheni pe mehe hahake ha ao fia pe ki ha ua kai ke ngatai mala pe ke mamalohi mu havili tau te whiriki wawau pe mo otu haapai ua o ke mai le tahi ua nima ki he hoa tau whanonga ko he pōni koia ki ahenghengi pe alahi alo maari pe he ngoniwa tau whanonga ko he pōni koia ki ahenghengi mala pe ke ha tau whangi uhatu moto ki he eria ko ni o Tongatapu pe mo e ua. Fua mawhana eni ke au ke maulalo taha ko te liseses e ua whahi e ria kone wawau pe moi havili au bike mai le tahi ua noa ke ua nima ki he hoa ke e ria kone o wawau pe moi otu hapai. Apongbongi tau ke hoko pe pa moi au fia moi uha malawi ke aha lololahi pe moa mana e ria wawau pe ke otu hapai. Pe ke e ria kone o Tongatapu mo e ua ia pe haki au fia pe mo hafangi uhatu moto ke tau wheao pe mo ia ki apongpongi ka lahi alo maari pe ki toke lau ke e ria kone o ngoni ua tau whanongat koe ki apongpongi tu ke hangi ai alo tāmaki ke ngā onu mai pe mehe toke lau ko ia o tu tongani. Fua mawhana ki apongpongi au ke maalunga koe tili se tolu taha pe au whafufua pe ke mamalohi pe mo havili he e ria koni o wawau pe mo o tuhapai o au he mai le tahi e ua nima ki he hoa. Koe taimi o tahi whafufua ke tau maari e tahi to he hongo furu ke he ono pongpongi pe maha toka ke toi kuata ke tā ua hoa tā.
Pe fua ke hopo lahe o si ua pe mehe ono. Pe toi mahina ke laine wha pe ofiki ai ki a hengi hengi. Pe koe hanga le wani ai wakai pe mo fua ke hanga tue ea ke tau whanonga koe ki hewi ke kahau o au ke tua pule lulu. O kapate mou mea i mai pe. Alu pe tai mi mo te ki whapopo uri ange ai langi pe mo ao. O matu ngā pepe me ngā unu mai ko ia ai alo tāmaki. Pe mou mea i mai pe. Ka pau ia ni ihu ia nau palani koe ke hewi ke kahau. Ngā ni whainga maari e rei pe mo ni te i Nuku'alofa ke whakakato ngai whatongia. Ka mou wakai mai pe fua mawhana. Mala pe ke toi ke mawhana pe o au ke tiri se sasi. E tolu ua ki hewi ke kahau he mo ni te. Ko wha au pe ke toi ki moko ange. Ne ngā unu mai koe alo tāmaki pe mo e lolo lahi pe kia mana. Ke tau wheawa pe mo he toinga o hewi ke kahau. O au pe ke tiri se sasi. E uano. Pe koe ngatanga pe tau whamara ea koe pe me senta whamara ea a tonga pe me whamotu ka mō mea. Ka tau toi wakaiangi pehe ki ngāhi ulu i o ngongo. Whakaha e he kapineti e nau ngāhi tau mua ngā aue kia o sia i loto i nā fuafua aho ngā aue e te au. Manatua e he kolisi se a tau tai e whiawhini ai mole e taha i nau kau pule ako mālolo mo na waifi i e māmani hoko i Texas, Amerika. Pea whakailonga i he tarawhikau lahi au si te leria ka kato ai website i whaofisiale he poa te maamawhai ki he whamaoni mo whamawhai i ako whafunua atonga pe TNQAP. Moe ka kato ai peia o i ngahi o ngongo mo ledio kai o maa televisioni to ngā ki hawani mo whakaamu nea taki kotoa to peia ke loto whane kotoa. Kai malo i tau ke i whiau mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines, Cabinet announces each ministry's plans for their first 100 working days. Seattle Theological College pays tribute to a former principal and wife who died in a house fire in the United States last week. And the Tonga National Qualifications and Accreditations Board, TNQAB, launched their new website this morning. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Pupua Aho. Cabinet ministers have announced their work targets and plans for their first 100 working days in office. This 100-day period started on January 22nd and is counted by working days, not calendar days, meaning it's the first 100 days excluding weekends and public holidays. At the Prime Minister and Cabinet's first press conference this morning, each minister presented their 100-day plan, an outline of targets they aim to achieve within their first 100 working days in office. The Prime Minister, Lord Whakawhanua, said these tasks are intended to ensure that government ministries are able to complete specific tasks within the first 100 working days. These are short-term targets, tasks that the Prime Minister and Cabinet believe can be achieved quickly, distinct from long-term goals in major development projects. Cabinet ministers, including the Minister for His Majesty's Diplomatic Services, His Royal Highness Crown Prince Tupoto'a Ulukalala, outlined their respective plans for their ministries to achieve in their first 100 working days. While each ministry has different operations and therefore varying targets, an issue that almost all ministries had in common was service delivery, with many ministries announcing the intent to improve delivery of services to the public in order to improve the quality of service or make government services more accessible to the public. The Prime Minister emphasized that these work plans are an effort to drive improvements in how government ministries carry out their duties, saying the purpose of the 100-day plan is to encourage fresh ideas, a reminder to the public servants of their responsibility to the public to tackle issues that should have long been resolved by now. Lord Whakawhanua highlighted a number of ministers who mentioned having inherited a large amount of overdue works when taking office and said the aim of the 100-day plan is to sort those works out where possible so that government can look ahead and start to take action to move forward. With the Cabinet announcing these 100-day plans, the Prime Minister says these press conferences will be carried out monthly in order to help the public stay aware of the government's ongoing works and for the Cabinet to be accountable and transparent in their operations. Seattle Theological College is this evening remembering a former principal and his wife who lost their lives in a tragic house fire in the United States last week.
Reverend Dr. Salesi Havea and his wife Sela died on January 24th in Colleyville, Texas, where Reverend Dr. Havea had been the president of the Tongans Free Wesleyan Church in America. Siatotai is hosting this evening's memorial together with the Free Wesleyan Church of Tonga. Meanwhile, family and loved ones of the elderly couple have already shared messages of condolence on social media, sharing sympathy with the couple's children, 2 of whom were inside the house at the time of the fire but were able to escape. Reverend Dr. Havea was born and raised in Tonga before moving to the United States, where he currently served as the president of the Free Wesleyan Church of America. He was the older brother of the current president of the Free Wesleyan Church of Tonga, Reverend Devita Havea. Family members described the couple as pillars of faith, love, and service. Their daughter Etina Havea said her parents created a home filled with compassion and devotion, values they carried into their work within the church and the wider community. She described through tears her father as a devoted pastor and her mother as gentle and loving. The family says the fireplace was not in use at the time of the fire, but space heaters were operating. Investigators have not determined the exact cause of the fire. Community members have launched a fundraiser to assist the family with medical expenses and recovery costs. However, in Tonga, some churches, friends, and family have conducted a prayer service showing their condolences to the young brother of the victim for his loss. The Tonga National Qualification and Accreditation Board, TNQAB, marked a new major milestone today with the launch of their new website. The Australian High Commissioner, His Excellency Bragg Batley, officially launched the new TNQAP website this morning. During the program, the TNQAP acting CEO Paula explained that the website has been fully populated with information and specified guidelines for the public to use when seeking services related to qualification accreditation and was divided into 4 main sections. Moore added that the purpose of establishing the website is to make it easier for the public to access and understand the roles and responsibility of the board more clearly. This activity took place through a series of consultations in the inception of this project. The output, the web media prepared a full functional requirement document for the TNQAB website. This was reviewed by TNQAB many times, and we went back and forth with the web media to confirm the design we desired. And when that was confirmed, the document served as a guiding document for the design and the development of the website. The second stage of the project was the website design. The developer, the web media, undertook a design activity with TNQAB to reach an agreement on the final design of the website. The web media prepared a draft, and using an online interactive design tool, we provided comments on the draft design, and at this stage, it took a bit of time between us and the company because it needed time to discuss internally, and we come to a consensus on what feedback we need to give. And based on the comments received from us, the web media team were able to revise and finalize the design. Then the third stage of this project came, the development of the website. Meanwhile, the chair of the board, who is also the chief executive officer of the Ministry of Education, Iskelioko, said the website will serve as an easy and accessible platform for people, both in Tonga and overseas, to understand and properly follow the procedures for the recognition or accreditation of their educational qualifications. Well, this website represents more than just a digital platform.
It embodies our commitment to transparency, accessibility, and excellence in qualifications, recognition, and quality assurance. It is a testament to what can be achieved when nations work together towards a common vision for educational advancement and opportunity for all. I wish to express our profound gratitude to the Australian government through the Department of Foreign Affairs and Trade and TASP for this generous support and partnership in making this initiative a reality. This collaboration reflects the enduring friendship between our two nations and Australia's ongoing commitment to supporting Tonga's development priorities in education and skills training. Meanwhile, the Australian High Commissioner to Tonga, His Excellency Bragg Batley, reaffirmed that Australia remains fully committed to supporting and strengthening the education sector in Tonga. We're committed to supporting skills development that creates jobs, drives economic resilience and prepares people for opportunities here at home, but also across the region, including feeding into various work opportunities in the Pacific. This website supports that vision. And you can imagine, as we work with government and all of your institutions work with government, how it can adapt over the coming years where everything is increasingly aligned. It strengthens access to information, opens doors for learners and makes it easier for everyone to recognise and value Tongan skills. It's also an exciting year this year for our partnership as we look to elevate it between Tonga and Australia. We are long-term partners who prioritise opportunity and learning. The launch today shows what we can achieve when we work together, guided by national systems and local leadership. However, the establishment website was funded by the Australian government. And following the successful opening concert of the Big Love Tour, Ali Campbell and UB40 met with Her Royal Highness Crown Princess Sinaitakala, who bid them farewell before they departed Tonga for their next tour stop, Fiji. Lord and Lady Ma'afu were also in attendance when Ali Campbell and UB40 met the Crown Princess, who presented gifts to Ali and the band as a gesture of gratitude. The organising committee, Agency 43, were also acknowledged for their role in the success of the UB40 featuring Ali Campbell concert this week. Speaking to Radio Tonga News, Ofakaten Beolikiliki from the organising committee expressed gratitude for the strong cooperation from all parties that contributed to making the event a successful concert for the people of Tonga. She also noted that this success provides a valuable opportunity to continue bringing more international artists to perform in Tonga. Guttenberg-Likiliki said funds raised from the ticket sales were used to cover all concert-related expenses, noting that the concert was not profit-driven but made possible through partnerships and various forms of support. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake in Cairns. That was the latest from the local scene. Up next, we'll join Bia Olia for the latest in sports. Welcome back in sport. Tonga College Adela has begun preparations for the 2026 Inter-College Athletics competition by hosting its annual In-the-House Athletics meet at the Moimoi playground. Radio and Television Tonga Sports News attended the two-day event and spoke with senior grade speed star Monga Leao, one of the standout athletes of the competition. The 18-year-old says he was pleased to showcase his talent alongside the college's rising stars during the In-the-House meet. Leao says he is focused on performing well at the upcoming Inter-College competition, where he will compete in the 400, 800, 1,500 and 3,000 meters. This season marks his final year competing in the senior grades, and he hopes to finish strongly by winning gold medals in all his events.
The Tonga College athlete also wished all competing colleges well in their preparations and hopes they will meet at Te Whaiwa Stadium in the true spirit of sportsmanship. Parents and former students were also present at the event, turning out in strong numbers to support the students during their inter-house competition. The former All Blacks Ngani Laumape says his return to Super Rugby is fueled by purpose, as he set his sights on representing Tonga and lifting Moana Pacifica to new level. Now 32, the powerful midfielder is back in the competition after spending 4 years playing in France and Japan, a huge milestone for a player whose impact at Test level never quite matched his undeniable talent. Laumape has signed a 2-year deal with Moana Pacifica, driven by 3 clear goals to represent Tonga, inspiring young Pacifica athletes to chase their dreams and help elevate Tana Umanga's side up the Super Rugby ladder. Laumape says he is aiming even higher, declaring his ambition to help Moana Pacifica claim the first ever title. It is a bold statement for a team undergoing a major rebuild following an off-season marked by uncertainty around the franchise's future. One of the standout success stories of Scott Robertson's tenure as All Blacks head coach has been the rise of Tupou Va'i as a world-class lock. Va'i says his development was empowered by the All Blacks coaching staff and senior leadership group. The Chiefs forward had a slow start to his Test career, spending time learning behind All Blacks greats Brodie Retallick and Sam Whitelock, the most experienced locking combination in Test rugby history. Following the retirement of the iconic duo after the 2023 Rugby World Cup, attention turned to who would partner captain Scott Barrett in the second row. Although Va'i was drilled briefly on the blindside flank in 2025, he says lock remains his preferred position, where he aims to establish himself as world-class. He adds that the ability to cover number 6 could benefit him in the long term. Va'i credits Barrett for his growth, describing the All Blacks skipper as a top look and a key influence on his game. Despite Scott Robertson's departure, assistants Jason Ryan and Scott Hansen remain in place, though their futures will be reviewed under the next head coach. Va'i expressed gratitude for Robertson but did not comment on the review process that led to his exit. The Chiefs forward is now preparing for the 2026 Super Rugby Pacific season under new head coach John O'Gibbs following recent grand final defeats. The Houston Rockets center injured his left ankle late in the game against New Orleans, and Fiji Airways Fiji men's sevens head coach Osea Korinisau says his squad is physically prepared ahead of the Singapore Sevens, following an intense conditioning block over the Christmas and New Year period. Korinisau says the team endured a demanding preparation phase, particularly in the lead-up to the Coral Coast Sevens and the final week before departure. The former Olympic gold medalist says the workload has given him confidence in the team's fitness and readiness. He believes the conditioning program has positioned the squad well to execute their game plan in Singapore. Fiji will open the campaign on Saturday at 4:32 p.m. against Great Britain, before facing Spain and South Africa to conclude pool play. And that's sports news. That was sports news with Pia Odia. Now taking a look at the latest weather updates from the Foremoto Weather Forecasting Centre, presented by William Fa'anono. Hello again and good evening from the Town Met. Today is our main story for this weekend. Heavy rain and flash flood, even possible thunderstorms are likely to expect across the group throughout the weekend, starting from the newest, then slowly moving down towards to the rest of the group throughout the weekend to early of next week. But looking from the skies today, what we have seen here, some thunderstorm clouds develop over the areas of the newest and towards to the northern part of the group. And we also got a low pressure system
to the northeastern borders of Tonga. So this low pressure to the northeast will have an impact, especially to the coastal waters of Wavau and Hapai for tomorrow as well. But here's our current warnings at the moment that we got heavy rain and flash flood advisory for the areas of the Nias, and also strong wind warning and small craft advisory has been enforced for the areas of Hapai and Wavau because of this low pressure that was in the northeastern borders. It's now shifting to the eastern waters of Wavau. So we're pretty much given in some east to south easterly winds reaching up to 25 knots for the areas of Wavau. But throughout the weekend to early of next week, we start to see these convective active cloud bands where heavy rain, thunderstorms, even strong gusty winds may reach up to 30 to 35 knots, especially for the coastal waters, to affect the areas of Tonga throughout next week. So if you got any plans for next week, be to consider that we'll be expecting these rainy conditions throughout Tonga for next week, starting from early of this week, starting from Sunday of this week from the areas of the Nias. So if you are located in areas where vulnerable for floodings, take action and consider this type of condition for the upcoming days. But here's the weather for tonight up until early of tomorrow. Still fine weather across Tonga, but we will start to experience some cloudy conditions moving in from the east towards to the areas of Wavau, Hapai, even Tongatapu and Ewa, with some few showers for Tongatapu and Ewa. But we expect some heavy falls, even possible thunderstorms for the areas of Wavau and Hapai throughout tonight to early of tomorrow morning, with wind speed reaching up to 25 knots. However, the minimum temperature across the group may drop down to 24 degrees, especially in Wavau, where these rainfall events likely to occur, while the rest of the group will be experiencing 26 degrees minimum throughout tonight. And tomorrow still continue on with these cloudy conditions with possible heavy falls and thunderstorms likely to continue affecting the areas of Wavau and Hapai groups. And the rest of the group will be mainly fine with some few showers to affect the areas of Tongatapu and Ewa for tomorrow. The maximum across Tonga will reach to a highs of 31, and the wind speed still remains up to 25 knots, especially for Hapai and Wavau area. Direction for tomorrow will reach to expecting high tide at around 10 minutes to 6, while low tide to be around 11:45 midday. Sunrise for tomorrow will be around 22 minutes past 6, while moonset will be around 4 early tomorrow morning. And here is the outlook for the upcoming 5 days in Nuku'alofa. Some generally fine weather on Sunday and Monday to complete and carry out the outdoor activities for next week. So Monday is your day, while the rest of the days starting from Tuesday up until Thursday will be even cloudy and overcast with possible heavy falls. Even thunderstorm activities will likely to experience on these days. And if you can observe throughout the temperature here, slightly warmer on Monday and starting to slowly decreasing throughout the days, since we'll be expecting these rainy events throughout next week in around Wednesday and Thursday of next week. And that is our latest weather update from the Tonga Met. Hope you all enjoy your evening and have a good night. Thank you to Williami and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Cabinet announces each ministry's plans for their first 100 working days. Seattle Theological College pays tribute to a former principal and wife who died in a house fire in the United States last week. And the Tonga National Qualifications and Accreditations Board, TNQAB, launched their new website this morning. That was the latest news with radio and television Tonga News for tonight. Thank you for joining us and have a good evening.